murabirasi kandi mwiratana ubusa. Wonye bahaye icyo mwari mufite ngo ntabwo numva umuntu nkanjye kuntu mpagarara hejuru akantunga agatoki ideologically, by religion, by birth, I don't come from that world where you can come and tell me. Nta muntu n'umwe uzahungabanya umutekano w'u Rwanda, nta muntu n'umwe uzigera urasa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ngo ateyeyo bombe, kuko dufite bombe zifata izabo. Bityo rero nkanjye nk'umukuru w'igihugu nkaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda, politike zose abanzi banjye bakoresha mba nzizi. Niyo mpamvu mitankiraho uburinzi buhambaye cyane ku mipaka. Ubwo perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusabye gukura ingabo ze muri Kongo, avuga yuko nta ngabo na nkeya afite muri Kongo, ahubwo avuga yuko afite ingabo mu majyaruguru ya Kongo, aho Kongo igabana n'u Rwanda, aho bihana imbibi niho afite ingabo ku mupaka. Bamusaba kuzikuraho, abahakanira yivuye inyuma, avuga yuko atakura uburinzi bwe ku mupaka, ahubwo yakongera uburinzi kugira ngo abukureho. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame icyo yakoze, yahise yongera uburinzi mu burasirazuba bwa Kongo, hano hagabanya u Rwanda n'u Burundi, hano ku mupaka niho yahise ashyira imbaraga nyinshi cyane ku mipaka. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko nta muntu uzamutegeka icyo gukora. Ikintu cyatuma umutekano w'igihugu uhungabana ntabwo azigera agikora n'umunsi n'umwe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamubwira yuko cyangwa bamushinja yuko M23 ari ingabo z'u Rwanda zagiye guhirika ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Perezida w'u Rwanda akabitera utwatsi yivuye inyuma, avuga yuko zira ntago ari ingabo ze, ntanazizi, kandi ikindi bariya ni abasirikare ba Kongo bari kurwanira uburenganzira bwabo, bara ni abanyekongo bari gusubiranamo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntago ibyo bavuze, yitandukanyije nabo, avuga yuko ziriya ngabo atari iziwe kandi nacyo kimwe ajya abafasha, dore ko Felix Antoine Tshisekedi avuga yuko ibyo kurya n'abasirikare bose baturuka mu Rwanda bakoherezwa hano muri Kongo baje gutanga umusada kuri M23, ukasanga nibwo bari kurwana. Rero Felix Antoine Tshisekedi aherutse kuvuga ko yafashe abasirikare barenga 15 ba M23, abenshi asanga ni Abanyarwanda. Nibwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahamagawe, bamubwira yuko bano basirikare biwe agomba kuza kubafata. Avuga yuko abatari abasirikare be, abo ngabo ari abasirikare ba M23, bityo bakoreshe icyo bashaka cyangwa bumvikane na M23. M23 mu kanya nka ko guhumbye ijya kubohoza aba basirikare, nta n'umwe ari wishwemo, babambura ingabo cyangwa igisirikare cya Kongo, barangije barabazana basubiza muri M23. Bityo rero Perezida Paul Kagame avuga yuko ibyo ngibyo atabirimo, kandi intambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, intambara ziri kubera Uvira n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, we ntabwo abirimo, yitandukanyije nabyo. Inama yabereye Washington DC yahuje Felix Antoine Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, yanzuye ko bagomba kunga ubumwe, imipaka igahahirana, kandi ikindi ndetse bakavuga yuko intambara zigiye guhagarara. Bityo rero Felix Antoine Tshisekedi mu kuza ibyo bumvikanye mu Rwanda ko ntago yigize abishyira mu mukono. Bityo rero Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yanga kubishyira mu bikorwa, avuga ko nibeshya gatonya gakura ingabo ziwe ku mipaka n'uburinzi afite ku mipaka, Felix Antoine Tshisekedi azatangira kumuteraho udutero shomi, ugasanga atangiye kubicira, ugasanga atangiye kumwicira abaturage bari impande y'imipaka. Bityo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntago agomba gukora bino ngo akure ingabo ziwe ku mipaka zikomeye cyane n'ubwirinzi, ahubwo agomba kongera uburinzi kugira ngo umwanzi namutere ahite amwivuna. Bivuze ngo ibyabereye Washington DC ubwo Donald Trump ararimo yunga na perezida bombi ntago byigize bishyirwa mu bikorwa kugeza amagingo aya ngaya. Ni mu gihe Trump yavuze yuko narangiza ikibazo kiri kubera muri Ukraine ndetse na Iran, ikibazo nikirangira ibibazo byabo azongera kubyinjiramo, kandi yarangiza akahava abifatiye umuti. Ubwo Donald Trump yari yasabye M23 ko yasubira inyuma uduce yafashe ikaturekura, ubundi bakumvikana na Felix Antoine Tshisekedi. M23 bino yarabikoze, itangira gusubira inyuma uduce na tumwe yagiye ifata igenda iturekura. Birangira rero byari byavuzwe Felix Antoine Tshisekedi yanze kujya mu biganiro nabo, ngo ntago yajya mu biganiro ngo n'abanzi ngo n'imitwe yitwaje intwaro
birangira rero M23 ikubise twa duce yongera iratwisubiza. Bivuze ngo M23 ikomeje gufata uduce tunini cyane twa Kongo, bivuze ngo M23 izashiduka ifashe n'umujyi mukuru wa Kongo. Ngayo nguko rero reka tunyarukire mu gihugu cyacu cy'abaturanyi, ndavuga mu gihugu cy'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zarashe abaturage babiri bagerageza kwambuka ngo binjire mu Burundi. Ingabo z'abarundi rero zica abaturage b'abanyarwanda babiri, nibwo perezida w'u Rwanda Paul Kagame iyi nkuru yamugezeho, abaza impamvu bano bantu bishwe ndetse babura impamvu babishwe. Biciwe ku mupaka, biciwe ku butaka bw'u Rwanda cyangwa biciwe mu Burundi. Perezida w'u Rwanda ayo niyo makuru yari akeneye kumenya. Mu kumenya amakuru y'uko bano basirikare bapfuye, perezida w'u Rwanda Paul Kagame yese avuga yuko ndetse bashaka kumusozaho urugamba, kandi ikindi avuga yuko nakanya na gatonya azigera ahereza umwanzi, bityo umuntu uzongera gushotora u Rwanda azaba yibonera ibyo agomba kubona. Impamvu bano barashwe ngo barimo bambuka ariko ntago barasiwe ku butaka bw'u Rwanda, niyo mahirwe yabaza kurasirwa ku butaka bw'u Rwanda. Bivuze ngo rero u Burundi buba bwarahise buhura n'akaga gakomeye cyane. Evariste Ndayishimiye murabizi ko yagize kuvuga yuko nawe agomba kwataka u Rwanda. Ngira ngo amakuru mwagiye muyumva kenshi ati ngewe nzataka u Rwanda kandi umunsi umwe nzabikora. Evariste Ndayishimiye yajyanye ingabo ze muri Kongo ngo barwanye u Rwanda cyangwa batere u Rwanda, birangira imitwe yabo ipfuye. Nanone yongera ajyana izindi ngabo ngo barwanye M23. Mu kwagera M23 irabakubita, irabacucuma, ingabo zose batwaye ziricwa, hataha ngerere. Bivuze ngo rero u Burundi kugeza amagingo ngaya nta mbaraga na nkeya bafite kabisa, kuko abantu bose bagerageje gutanga umusada barakubitwa bagataha gutyo amaramase. Bivuze ngo rero ingabo z'u Burundi nta mwitozo zihagije ziba zifite, dore ko babita ngo imbonerakure zabo nta myitozo bafite. Ariko uzatemberereyo urebe kuntu abasirikare babo bari kwibarabara banywa byeri, bagira ubundi no hantu ushobora kujya ukavuga ati aba ni abasirikare, aba ni abaturage. Nk'uko ngo umukuru w'igihugu wabo yisanzura ngo akajya guhinga mu murima, ngo agahinga ibijumba, ngo akicara ku gisororo cy'ibirayi n'ibishyimbo akabirya mu ruhame kuri televiziyo bareba, ngo n'abasirikare bagendera ku myitwarire ye. Kandi ibi ntabwo ari byiza. Nk'umuperezida aba agomba kuba intangarugero muri rubanda, ntabwo ari ngombwa ngo abantu bose ugende nta nubwo bari no kubirya bagira ngo yiyemere no ku baturage avuga ati twese turi umwe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko umuntu wese uzagerageje gushotora u Rwanda ndetse azahura n'akamunani. Bivuze ngo rero uyu mugabo yarashe abanyarwanda bacu babiri barimo bambuka, ariko yabarasiye ku butaka bwe. Ntago ibi ngibi perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagize abyinjiramo cyane, ariko avuga yuko bino yabimenye kandi agomba kubyinjiramo ndetse kino kibazo akagikemura, akamenya bishwe gute, byagenze gute kugira ngo babice. Ngayo nguko rero reka twerekere Mozambique, Cabo Delgado, aho ingabo z'u Rwanda ziri koherezwa Mozambique, Cabo Delgado, kugarura umutekano cyangwa kubungabunga umutekano ndetse bakarinda n'amatware. Magigaga rero Cabo Delgado ni agace ni mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Mozambique. Ni mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Mozambique no hitwa Cabo Delgado. Hano hari ibyihebe byinshi cyane byigaruriye kano gace. Aka gaciro gacukurwamo amabuye y'agaciro, birangira perezida yatse ubufasha perezida w'u Rwanda rero ahita ajyanayo ingabo byihuse cyane. Maginganga rero Cabo Delgado ubu ngubu biri gukotororwa n'abasirikare b'u Rwanda. Kugeza maginganga hari umutekano usesuye, abaturage bari gushimira ingabo z'u Rwanda. Nyiranga kenshi mujya mubibona ku nkoranyambaga, ubwo u Rwanda rwifata rukanahereza abaturage, ukabafasha rukabahereza ibyo kurya, amakayi, abanyeshuri bakajya ku mashuri. Ngira ngo mujya mubibona kenshi mu biganiro bijye bikorwa n'abasirikare bariyo n'ubufasha butangwa. Ngira ngo byose mujya mubikurikirana kuri RBA, televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda. natwe tuba tuyibona. Rero mu burasirazuba bwa Mozambique ni ukuvuga ngo bahita Cabo Delgado, hari amahoro, hari umutekano usesuye, ariko hari igihe higizwe kumvikana inkuru ivuga yuko amafaranga yatangwaga kugira ngo zino ngabo ziba ziri hano mu burasirazuba bwa Mozambique, imfashanyo yahagaze. Magingo ngase koko imfashanyo yarahagaze, nibyo narinje kubabwira, no mpamvu nari nerekeje hano Cabo Delgado. Imfashanyo igenerwa abasirikare b'u Rwanda ingana na miliyari 12 za buri kwezi, zifasha abasirikare b'u Rwanda ndetse bakarya bakanambara. Aya mafaranga yarahagaze cyangwa aya mafaranga baracyayahabwa?
higeze kumvikana inkuru y'uko aya mafaranga nahagarikwa bivuze y'uko ngo ingabo z'u Rwanda zizahita ziva Mozambique. Ese koko ni ukuri? Magingo aya ngaya izi ngabo ziracyari Mozambique, ya mafaranga nayo yarakomeje aratangwa, ariko ni ukuvuga ngo n'ubundi ngari y'amafaranga babaha ngo ntabwo yakwigira afasha bari abasirikare bari Mozambique kugarura umutekano, kubera ko ngo ni makeya cyane, ahubwo igihugu cyacu cy'u Rwanda gikomaho n'andi mafaranga menshi kugira ngo abasirikare bari Mozambique bakomeze bakore akazi kabo neza. Bivuze ngo rero nimba babahereza miliyoni nababwiye, n'u Rwanda rwo rwishyiraho nka miliyoni zindi nka 40-50 z'amadolari ya Amerika, ugasanga nibwo amafaranga agwiriye abaye menshi, akabasha gutunga abasirikare, akagura amasasu, akagura imyenda n'intwaro zigiye zitandukanye. Ega hariya ahantu buriya ni mu rugamba, ntabwo bajya baryama ngo basinzire, kubera ko isaha n'isaha ibyihebe byakwataka. Niyo mpamvu isaha n'isaha rero bahora biteguye kagenzi gatanu kuri kagenzi kako. Ngayo nguko rero reka tugaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko nk'abanyarwanda twese dute mu gihugu cy'u Rwanda tugomba gushyira hamwe tukunga ubumwe, umwanzi akaba umwanzi wacu twese. Bityo perezida w'u Rwanda yabwiye abaturage ati muryame musinzire, umutekano wo muwundekere, ndara ntoza abasirikare amanywa nijoro, kandi icyo bagomba gukora nabo barakizi, bagomba gukora ikintu mu gihe cya nyacyo. Impamvu ndi gutoza abantu basirikare no kugira ngo barinde u Rwanda n'ubusugire bw'u Rwanda, n'umuntu uzanya kubufasha nawe nzabumuha. Bivuze ngo rero kugeza amagingo aya perezida w'u Rwanda yasabye abaturage kuryama bagasinzira. Ibyo abaperezida bavuga ngo bazatera u Rwanda byo nta bihari, ibyo kuvuga ngo bazabare muri Kongo ngo batere ibisasu i Kigali ntago bihari, kuko dufite ibisasu bimira ibindi. Bivuze ngo rero ni ukuryama mugatuza mugasinzira, umutekano wo mu Rwanda, umutekano urahari usesengera, ngo namwe murabibona, n'abanyamahanga bari mu Rwanda bavuga ati u Rwanda rwose no hantu heza warira amafaranga yawe, no hantu ushobora kuza hari view nziza. Reka rero nongere kubashimira ngo wakurikiranye kino kiganiro kuva ku ntangiriro ukaba ugisoje, nyirango mbiyemo byinshi bigiye bitandukanye. Iki kiganiro mba nakubiyemo amakuru menshi agiye atandukanye, mba nanze gucimbagura duce, ubwo mba nagiye muri Kongo, nkavayo nkajya mu Burundi, nkavayo nkagaruka hano mu Rwanda, nkavayo nkajya muri Amerika. Bivuze ngo byose mba nabikoreye rimwe. Bivuze ngo rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, ni rwo rwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe. Njye mwumvaga nitwaga Kidasamura, urw'inkorogo tubakora rugakonkoma. Imana ibarinde bahereze umugisha. Ayo makuru tuba twakesheje ibinyamakuru bitandukanye biba byanditse, harimo Igihe, Umuseke ndetse na Kit Radio n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye byo hanze tugenda dusoma.